Na datoy, ket kapadpada, dajay iyaw awag ni mamim kanyak. Anyangay kadagijay daday. Kumusta ti eskwela manak? Kaya mat daday. Sigurado ka? Daday. Sulsulpong ka lang mait. Madimot daday. Kung ni Ma'am Yugaya, miti nag-meeting kamay, nga dapat nag-practice kayo kung ano ting listen na nakaw. Daday. So nga tata, practice ang kating lies. Daday. Nagdamagak kanyam, dapat answeram ibagam ting list na. Daday. Okay, rugyan ta dito. Anya datoy. Kutsara daday. Kutsara, anya ting list ni kutsara. Spoon daday. Naglaing nga talaga mo ta. Dati nga, yan niya datoy. Tasa daday. Tasa, anya ting list ni tasa. Cup daday. Naglaing nga talaga. Nagbe-basic mo ti damdamagam daday. Basic, sige man, mapantaman tayo. Anya tayo. Kamatis daday. Kamatais. Anya ti English ti kamatais. Tomato daday. Wow, naglaing nga. Talaga na pugtom mo ta. Pugtom salang mo ito. Madimot daday. Anya tayo. Sibuyas daday. Sibuyas. Anya ti English ti sibuyas. Onion daday. Talaga, wata, napugtuam sa lang mait Ate nga, gamit ti eskwela niya tayo. Lapis daday. Lapis. Anya ting list ti lapis. Pencil daday. Naglaing nga talaga mo ta. Nagbe-basic lang. Bibisik ka tayo. Anya tayo. Mansanas daday. Mansanas. Anya ting list ti mansanas. Apple daday. Nakalalaing mata. Lakawan la narigrigat daday. Yan. Sige, dati mang ground. Anya tayo. Diru te ayukan daday. Diru ti ayukan. Tata, ti damag. Anya ting lace ti diru ti ayukan. Daday lang daday ti madikamaw. Pao, madim gayam amaw. Ikang katiklaw. Sige Ti daday. English na datoy. Ket kapadpada, dajay iyaw awag ni mamim kanyak. No, dati pangibawnan na kanyak. No, ayaban na. Ken no, at dati dawatin na na. Kasjay iti English na. Datoy diru ti ayukan. Aya daday. Ay, amo nga roda na daday. Umaon Wan daday. anya ground. Anyangay kadagijay daday. Anya katagijay nga. Nakadado mati iyaw awag na kanyam ni mame. Anyangay dijay saleg, salbag, digmal, langgong ino, artag daday. Tuwan mo't daday. Isumati kinanayon nga iyaw awag ni mami kanyam.